ukayambirira paja pamwe tabeneka kugesi yate Mulungu akamba kuri zoma ne kutandaura kuri bantu bake mwamene banaliku kuremekeza bitandukanye bakaza inango sembe zinango ni kuleta koma analiko bavuga sinifuna hivi biranandambiye mbere nagumye ni nakutanavo ninapirira nawo ariko ndarambiwe koma hapa nakutanavo sinshaka no kubibona sinifuna futi kupiri uoneza meso yangu chifukwa cha chani verse 19 mkambere chifukwa musemu na mbere nahivyo muri nukuvuga vitatauza kuti ibindi byose wokora zina zose zanenga chite ariko no guhaya Imana imerezwa birimo ndikuperekera mu amahera menshi upereka ngarama zako zambiri kimwe kuri bechi choroko chimozi kiyihimbara chimene chinyamuko ndorese Mulungu okuyumvira monga kumumberera ngakale uri ndiwe wa Satani ero uperekera chakume Mulungu. Amen. Amen. Wumvirande umberera ndani utegekwa nande ndani amena kurangurira uruwo kwande muri aba babiri ndiwe muntu wa ndani muri aba babiri vyumbe kana kuko ndakumana kibaza kugira kugeza umari bakamba kuti bazakafunza fuzo mpaka pamene muzapeza yako ko nimbuza gusenga ngati ubwera kupempera leka ubwera kupempera nishaka kukayizana umaleta ndiye ofarini kudasiba kwa Mungu sumarova sande ariko koma uiba umaba uruwande ndiwe muntu wa ndani umvirande mberera ndani kuza gusenga ubwera kupempera imero ukazitanga mawafani nsiupereka no bakora mu rusengero ukabikora mucetu ukicita ariko amajambo y'Imana utayumvira koma sumberera mawe ya Mungu wiherera ukanywa inzoga uma bizibisa ndiko mwamoba urukwande umvirande ndiwe muntu wa ndani mberera ndani wahisemo guti nasanka bwaje uzokumbira amenye uzakamberera muri bantu aba kumbirana mberera ndani iyo bakunze gutangira cyo ngati bakamba kupereka chako nishengero muchechi ugashagura ukaripa cyangwa mu mutima ukido oroko mu mutima udandauka mu mutima ukavuga bavuge cyangwa bareke na cyo ero mutima ukamba kutima kandi oro bareke zakapereka umvirande iyo ukoze mberera ndani ngati wachita baso nishwa mberera ndani uba wumviye nishwa mberera ndani Leka naka kapitemo kaciye mu mutima niko ndavuga tuvuga bakambera mu mutima ko murezoganiza pari iyo ugiye kwishenge cyangwa kurusengero ngati waenda kucheshi hagashika igihe nk'iki pazikantaye nonga iyi umwigisha akavuga okunzisa niko kuva ku bantu b'igitsina gore aha ni yararikira kuri azimande azishikana ndameneze mafikira kandi bakavuga batereka kwihindura bakamba kuti rekane kuchinja tupi uko Imana yakuremye nk'umuntu wamena Mungu nakuwa nakurenga so cyane reke kwisiga amavuta siyani kusema mafuta yo chinja tupi ariko ukanguka yisiga koma ukana usora mafuta yo eroza kuti ni chimo umvirane nishumbere ya ndani iyo konzivye kubantu ko umvirane ngati wachita hivyo ukana umbere ya ndani iyo wanzima n'uruhawe n'abakozi b'Imana ngati wakana upungo mo pasi za ijambo ry'Imana pitira kutorera mawe ya Mungu kama gukora ibinyuranye n'isanga kuchita zome tisusa ni mawe ya Mungu umvirane mbele ya ndani sho mjaninde bosi wako ni ndani uruwo kwande ndiwe muntu wa ndani umviriti mberani umurongo twana usomera gatusubiri vesi sinayiwerenga ikati temo futi chete cha mbere cha Yohana karata yo yamba ya Yohana chapter 3 verse 8 chiko cha tatu murongo wa then verse 8 First John 3 verse 8
ukora ibyaha nuba wa murwanizi kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ibyaha. Nawe ntushaka ngarukiriza uronikasiriza pamene hapo chwa mawe yamene ndofuna na yakanga urashobora kumvira Imana ngakare umberera Mulungu hajya mu Yesaya kuja mu Yesaya ntakibazo bakamba kuti pali bavuto kw'ibyaha wowe ufise byinshi kuti machimo ngakare nayo yambi cyo si kibazo kuri je iyo sifuto kuri ine ndi Mulungu akamba de Mulungu yamene nzokamba ikibazo mfise ati fuza ngana bili nayo nukutaza chifwa chakuti iwe sukwera ugane kuti tikambisana bali utijewele uniuza ine manje undi narubi walawe nenze muntu wako umuntu wo gukumbira nenze muntu wose wahitapoze kumberera nasanga kumberera koma madezi yopita inanivuta koma sinifuna kupitirira mu nzira yaso nifuna umunitanizi ibyangoye mubigunde zomwe zinanivuta uzicozepo ndakumvire wewe nikumberere nakuvanga kuribe kusakaniza nakucanga kuribe kusakaniza umvira Imana cyane kati umbere no mu manini then satana mu mbere ko kagona hanyuma uce wituwe Imana then witabira mu twabo cyangwa wumberera mu manini ngukugororoka kumugororoka ngakurungama ukamuka orungama oni kuzokwirukwa ati siku za kumukirwa muzu kucura kwiwe pomwe anazacibwa umuntu ahora mugororotse umuntu ameneza ari orungama manini ahevye bwabugororotse akareka kuja kurungama kwaje manini kakona tawitani muzume angahitamo kumvira Satani Tei one day asanga kumbere ya Satana abafusha kujya bugororotse bwiwe nishi adirita kuja kurungama kwake kose umvirane mbere ndani urongorwa nane ndani amena kusogoresha shoja ninde bosi wako ni ndani uwo wemeje mu mutima umwe unavomerera mu mutima kabiziko Satani ine niza kuti Satana ariko rero na Mulungu ariko koma nasanganeka kuzokumvira Imana kumberera Mulungu ukayeshua mukumbuka Yeshua mwingivyo mugomba umwe bantu benza naomba kukula akabati mutazama mfuna kubamenyesha koma ndifuna mrazise kuti ine n'urugo rwanjye na family yanga kuvuga nabo munzi nawo bari mu nyumba mwanga inise uzokumvira uhoraho tuzakamberera Mulungu niko twahise nimo mutinasanga abawita kumankara kuzanga n'ibyikora sivima bichita kandi iyo hise mujejetse ero ukasanga nibikunda yuko ubikora tunafakamo mpamvu sivima kanisa kuti kubichita usange kwino iyo hise munenga n'imikino ngati wasanga mugani masebera ugiye kubikora n'ibikunda ukenda kubichita ziza kwa misika iyo hise mwo kumunwa ngati wasanga pakurokosa ati nasanga chale Mulungu nifuna kurungama nifuna kuzanga kumwamba koma upikamba monga usobe utangara ugiye kubikora zakagamba nakwenda kubichita ugasanga kenshi upeza most of the time tunakukanga kambi likakukanga ugasanga wibereye wo kwa Satani uzipeza ndio muntu wa Satani twavuze ko ukora icyaha chiko akamba kuti omwe ashimwa aye wo kwa Satani nishi akarawa kwa Satani ushobora kumvira Imana ngakare umberera Mulungu cyane kumvira Satani oro mumberera Satani nabajije none wewe murabo babiri nangaliwe muri abo babiri unasanga kumberera ndani uri kuramwumvira unaona kuti wewe unasanga kumberera umumberera yisije kuzenga munya ngati baroka kupera kupembera kubera mahera chifwa usakira pakutandizira mutupi darama munya wamwumvira pajanisha mbere ya ndani ikibazo nigenda kibanza kamenyesho nireje bazafusa funzo ndeni ndimo muzaya katika zone isho mbere ya ndani utakadema kubwibikorwa vy'Imana ngati bakuzi zikito zimo zamu zimene hanyuma ukidodoma deni wadandao nubikore cyangwa
ukabikora widodomba bicika uzanira gusuzuna bicitse burya ntabwo uba wumva paja nishombere ndani iyo umuririmbyi burya gatsindiwe oyimbira umunsi wa repetition day ya rehearsals kapena ya practice kandi chifoko mutupi sundi then wazikalilira ku nyumba burya uba wumviye nde paja nishombere ndani bagenzura neza urangane kuno urabe muri rusange uwo wumvira muri aba machiture urangane wowe umverera muri aba bantu babiri urabe neza uwihende urangane kuno usazina chuka kana kusinama uzaruza umvirane umverera ndani kadishire kwa Baroma katifake ko Aroma Roma chapter 6. Nagomba umurongo wa 10 na rimwe wa 10 na kabiri kaduhere ku 8 verse ya 11 ndi 12 but kati ya mbere pale 8 but bafuna makamaka verse 11 ndi 12 abapfuye ku byaha ntidukwiye kubigumbamwo umurongo w'8 ariko bisanzwe twapfanye na Kristo twizera yuko tuzobanaho nawe kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa urupfu rutakimuganza uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku cyaha ariko ko ariho ari uw'Imana abe 11 abe ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku cyaha ariko ko muriho muri ab'Imana muri Kristo Yesu 12 none rero icyaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu nzopfa ngo mwumvire ibyo yipfuza badufashe mwatsitangize ajemwe kandi kantu apa kwabemo kantu kena umenga nuwundi agira gatatu imbe yaguti kuri muntu winango watitari amene suppose kumvereyo ariko uyu numwana wo kwa Satani uyu ni mwana wa Satani uyu sinzi ko muvyumva neza uyu agent cyangwa ni numwa uyu ni igikoresho umumi wa Satani cha Satani kuko uyu kivuga uyu umubiri ni kama tu ivyo yifuza chimene tupifuna binyuranye n'ivyo muhemu yifuza kikusana ni chimene mzimo erafuna niba binyuranye n'ivyo muhemu akunda ngati bikusana bikusana n'ivome Mulungu afuna akonda taure rero yuko mupesesa kuti iyo wumviye umubiri ngati wamverera tupi ugakora ikintu cyo kunezereza kintu cyo kondereza tupi utitaye kwijambo ry'Imana kusambarira mawa Mungu bwino utahirira mu gukora icyaha usirizira mu kucima utahirira muri umurongo w'abajya bakoze icyaha usirizira mu muriro ujyaome wawo chima wumvira nde mverera ndani canke kumbure wewe ntabwo uhora ubona ko wumviye Satani iwe sumazindikira kuti vanhu vamumverera Satani ingorane zo gukunda umubiri uri n'ivuto zo kondesesa tupi nikufuna kukondweresa bituma usanga ndiye vamene zirengesa upeza pakukanga kumumverera Mulungu ukisanga wabaye kuzipeza kwa wa wakala wakwa Satani umpera kachira karuzi pakwera soka wihanyekera kachira kachome unara pakudara kutawivira kakande nikera kwe mpera kachira kachamo bati chaje ninywekieri ati babada kamenenza nikuma tugiye muri bare nikumbuka kipambekomeze tinaenda out tukagura n'inyama uba tugura nyama ukaza wumvura bikumbuye wanga kuvikumwira posa kuvuga ndigazira reka ndivyari vy'imwemu sibenze pa uzimu vyari vy'umubiri benze pa kutubi vyari vyo kunezeza umubiri ukabikumbura ubikumbwira hanyuma then kubera
wikundira umubiri wawe kivuga ukoneza tupi yako kumbura ukibuka nyingene vyahora bikugwa neza ndikukumbuka umene venzeri kukondereza mutupi ukuvumenga ubisubira ndakuti ngabwereremo kugenda nyene kubera byakunenze tukagenda bisubira uziteza waenda chukwa kufuna kukoneza tupi peza bibwerera dufise abantu bangahe mwishengeze zina abantu bangati turi bangahe mwishengeze okapera tutiri bangati Kristo womwe tiri a Kristo tubaje tuvuga ko twapfanye na Kristo tukazifunza tukaganda kuti tinava na Kristo uka naye tinabatizika turasangira tirifika kuva mugonero ariko guheba gusa kudandaza itabi kusikwenda cyane kuguriza fwaka kinachikana kandi abakristo ntabwo badandaza rero abakristo samaguriza fwaka ariko mbona uracarekera mu Kristo koma mugabo n'itabi naryo iwe ngabo we kuzindira kuko ni amahera menshi koma kifafwaka imondara namoba nazazindi batubiye ko atija abantu zanana natira banadiuza kuti ni moba bakatubwira ngo nizobe mu iduka ry'umutuza kuti zisangare manga kushaka hero wanaziva jwa tandarama yagana apese kamuri madrikayo urabandanyira zitandaza nakara serious nikogereza kuza nikufunze futi umvirane manja yapo mumbere andani ukoze ivyo gatwachita basi Imana mukaromberera Mulungu uriko umvira Satani berera Satana cyangwa uriko umvirane urunkaromberera andani nagiye mu telefone naenda ma phone yifasha kaja telefone kaja smartphone gatibatenga kaja smartphone kako kaja Samsung ka Samsung Techno kaja iPhone wazifisa iPhone kwa hiyo mwaina ndi majina yonyango ugatangura kuraba ndiko yamba kurangana ivyo bakristo batara vomwe abakristo zamarangana uriko nezeretse Imana ukarane nakone muko nduresa Mulungu uriko wumvira Imana ukaramumverera Mulungu ivyo uriko urakora uba witeze ivo vomwe ukararushima itamuhimba izakopagasa Mulungu cyangwa ubigize kugira ngo wowe ureneze umafuna kuti iwe ukondo yatubya kukareko ubura ibintu unabikuneze kare itamba vitu vomwe byikonderesa wani muntu bafashe telefone umuntu wina na atenga phone aratangura anayamba anazara bibikoko ndikurangana binyama ingene bibaho amene vimakalira ingene bikura amene vimakurira ingene birondoka amene vima chitari production amene vima bara ndi muri YouTube kuja ku YouTube akaraba ibikoko ndikutamba vinyama gacha gasubira yakatapura ibikoko next day atamba futi vinyama naye ndikatosubira yakatapura ibikoko nama azomaza atamba vinyama hanyuma bukeye then kuja kwa kaza muri winyota kunabwe na muriye kiraka abantu chorangana abantu azayisanga genze anazipeza mukuraba ya mavideo y'ibitetse afika mukurangana mavideo yonyoza niguko inyuma numvise ko yawe mutachi usanga nyibitonana ngakare kumbuya ngara kuti achima ariko kuganya koma kuyambira mu kiyambi hari ibintu turaba ya kuri vitu bina ngombe tima rangana tima tamba kuma televiziyo kuma phone zatu bitahuye no kumvira Imana vome sivira ndera ndi kumberera Mulungu yego hari indirimbo twumvira uri mangingo yo mwetima mberera atakwiye kumvira makrisha twese supposed kuba mberera nizo zaba zivuga ibintu zikamaze bidahimana vome sikukondereza Mulungu tukatumvirizaga atifetize ariko rero kumana cyane iyo umuntu ariko arazumviriza manje ngati muntu amberera nyingi abari paranezereza Imana nishi akombereza anka amberera Mulungu cyangwa ariko yumvira umubiri wiwe orokapena anka amberera tu cyangwa ariko yumvira Satani apena anka amberera Satani rega bimuganisha manje bima mu pasa direction y'abantu bimuganisha oro ni kugahera kibazo cyane ni
funzo yanyu muvyukora byo wizoma umucita ukuganza ninde omwe akuramurira ndani uwo kwandiwe mutwa ndani Yehova na Satani pakati pa Yehova na Satani wewe uwo kwandiwe ndiwe mutwa ndani urenganiye uri pambali ya ndani iyo ngingo warayifashe decision unaitenga reka nakubwira iki reka nikufunze iki uyu ndahisemo kwe ngati sunasanje kumumberera mu kushokera kupansi pamutima iyo ndahisemo kumvira Imana ngati sunasanje kumumberera mu kushokera pansi pamutima naho worekera aho nyene oro ukasinzira pamene hapo wamaze guhitamo kumvira Satani nishiwa siriza gusaka kumumberera Satani ndagisubirana nizakweza mufuti iyo utafashe ngati sunateka decision ubishimitse decision yorimba yo kumvira Imana wakazi kabategekera kuzavera mu mutawi zose mu nzitu zose bivuga ngo wafashe ingingo yo kumvira zitataruza kuti unateka decision yo mumberera Satani none rero wumvira ingingo harayifashe manje mumberera ndani decision unayitenga rero ujenjekaga noti bijambo bifata minenerwe votenga mamosobera Satani avuga ngo numusuma mao haka bakuti Satana nikawarara niyabona ukumvira Imana wabifashe akawana mga kukumbera mu azobikwiza na mashaka atakakukoka atakabicoza muri yale wumvira we usare umumberera ye azoza guhenda evya guhenda azakabwera akuname numunyabwenge numuhanga mubeshi wanzeru azoguhenda uzoshika azakunama uzazipeza wamba kumumberera umusebenzera ukumuza ku rusengero upeze kamuceshi ukwera kujya nyene unyozana mu mwana kujya nyene ukita kigororo musochabe kujya nyene urwana kujya nyene ukuba umenyana sochabe wibwira ngo umvira Imana uziza kutumbera uza gusenga chifwa chako tubera kupembera ngo kubera wabatijwe ukabona batizika ngo kubera usangiye ufika pamugonero ibyo sibyo bituma Hivyo sisi ndivyo sisi bintu bamene bimarengeza ubu w'Imana mukare mu hari abantu benshi babatizwa bazoja mu muriro kuri bantu bo bambira bene banabatizwa abantu bo mwazaenda kugahera ntabwo ndio batwara si ndino amene sinzaka ariko hari abantu benshi bazoja mu muriro kuri bantu bambira bo mwazaka yenda kugahera rero nisho na batize nibumviye chomo ikizarengeza wenda kugahera Yesu yaramuberewe Yesu anaka ndashaka ko abantu bamuntu nifuna kuti bantu balikoye nibifuna kandi kizombira ko umuntu chomo ikizarengeza kuti umuntu abikora azokumvira ivyagezwe chika azaka endera nauranga icho chako ikizombira ko umuntu chomo ikameshereza kuti umuntu niwanga ko amajambo yanje chakuti mawanga yigishwa na bamose amapundisho ndikoze zindi anenena azoyumvira azakamberera mawo ayo yabuze bamose mwazi ko mose bakakambati bamose muza kutibamazana abana mari abakozi b'Imana bafuna utatawuza tumika murumu abamene aba atana mugore bakira omwe bayibena mu mukazi amaje akakungu nta mugore agira ukibaza ngo kwera mama so yakakura akurangiza kucyari be mukazi koma kuganza kucyari be mukazi akakuza mawe mungu azasinta ati nanga po nakatira umwe naberenga ku Bible gwino mambo ne Paulo yararonga po nakatira sa nona yage atanaenda kugehena sa nani muzivi yakoze simuza vuma nachi muzivi kogwa yakoze simuza tishito za muzoma nachi misozi yaki simuza marupiro manakwera simuza macheche za mwana so without ukana mukati nimuzi manurata simuza upungu wo manapasa mbai zao manakati without ukana mukazi kugeza kumwisho kufika hapa akihagaze neza ari kuyimira anza ari kuyimirira kuri ntabwo umuntu yobuzwa kuja mu ijuru uko ategeza arongora muntu usanga aresezwe kwenda kumwamba yumvira Imana azogenda
mbere abafisa abagore ngati amumberera Mulungu shabaza kayenda Imana asigaye rero nishe bo mwana bari nabakazi bamwe sana mbere Mulungu bazasa satani naguhende sasa nasakuname ikindi cyari cyo cyose kintu kiri cyose bagufuka amaso akuvali temeso akurese kumumberera Mulungu tati utanga akakambera cyane umukina amabase kasere cyo bana anufata mai aya tena vana voti uzo akora kwiba nwamusuma akupoka akubera amafuna chabe kare uwaye umberere wamurwani ujaomeni afuna iwe usinze ukale muntu wake yambe kumumverera ndakubaza ikibazo baza kufuzani wobaide gufata ingingo ungakare unateka decision ubikuye ku mutima kubicho taramu yapaso mutima kumbira kugeza wa mutu ome munamverera kufika pa infa uzakambira kufika pa infa ungakare unashitaye beni yongibura chaide nateka decision niyo ukalendera mu decision niyo tunavisha ireke kukomeje twarame chifuka amen muri ife anarika abatwe b'inyamupira munga ife foreigners twapfuye kwinjira tinange na chabe ikindi gihugu mucharo muziko lina turahindura tinachinja ivyo twari twarapfutse vomwe tanze tinarangura pomwe tinaramba ivyo twari twemeye vomwe tanze tinavomera kuyanga navo tinarapa dusubira kubisubirako tinabwerera kuri vija tinabibwereramo futi vija hobari kungakare garanti ufise kungakare garanti amene muri nayo yuko Yesu azoza gutora ishengera ariko amaze kuronka mahera yakuti Yesu akabwa gutanga mupingo nishi waremera igituma mbadi ico kibazo cyorinda kuti nifuza kubera abantu benshi eba kuri bantu bamwe bamwe bakanda kuti munazemo no kurondera ati nyine ni namwe rakusakira uraifu gusenga ntagende upembera sama yende rero ni mukristo chaka chicho ati si bamera kaniro ati nyare takusakira ndarama mbega Yesu yakubwiye ko azoza gukora rusamaye ko Yesu nakuza kuti azakabayanisha pesa ndarama canke ivyo kuzomwakira kuzomusanganira warabivuye vomwe mbekeza kuti yende kumurangira unabitokamo apa ufu natabe ndarama na satana kurongore na satana kusogorere ina hosute yarondere haikose pali ndarama uwende mujira iyo sakire voye mbekeza Yesu mbega kutanga mpimo na bitokamo adoza tora bande wewe nacho abwere atengebena iwe ulibena mbona nchito umumberera ndani virane shobuja ninde bosi wako ni ndani uko kwani ndiwe muntu wa ndani kwa Yesu cyane kwa satani ndiwe kwa Yesu kwa satani cyane wa satani ulipa wa Mulungu ro kwa satani reka tukuze Mulungu kwa satani Mungu abareka kakamba nguti ndiwe kwa satani usa kumundo bariko mucheche kwa satani bariko mufingo si manyozo haja tunasomye muri Yesaya paja pomwe taberenga mu Yesaya akaba kuti ngoro munzaka pembera mapempero ambi sinza kabamve munakana kunikunikere nabayitana kuti mbeti kamisani kuti mashimo yano ni yatose koma munakana nakupembera chikalo kwa mapempera sinza kabamvera amumperera ndani Uganzwa nani ndani amena kula mulira iyo ngati iyo ugeze ahantu afika pantu navuze ibintu by'amatelefone pome nakamba bita b'amafone ahantu udashobora kuraki umunsi pome sunga chome de utagiye kumviriza indirimbo z'isi without zikana kumpera aya mamuziki ya utagiye kuraba y'amashusho n'amavideo anja yo yamanyozi kuti uvinike hivyo wiyumvira ko wumvirane gagizira kuti upera wiyumvira ko wokwana gagizira kuti hivyo aho yakubona kuza warabaye shora kuti unankara unankara kaporo wabaye umujana unankara kaporo wamena ile na mpango so kuvyigura zoti chosama uzosubira kushobora kuvyikura uzaka bichosako abaje wa Yesu wateye akagere uzakaitana Yesu urameno nasi yamana wateye akagere uja wameno nasi sinzoza kubikukura
Wumvira umumberera ndani Uruwo kwane ndiwe mutu wa ndani Uganzwa ndani akura murina Imana Abahezagire Murakoze.